Presiden RI Prabowo Subianto menilai masih banyak pihak tak peduli hak negara-negara Muslim. Saat pidato di Istana Kepresidenan Kairo, Mesir, Kamis 19 Desember 2024, ia pun mengaku merasa sedih dengan kenyataan tersebut. Karenanya, Prabowo mengajak negara-negara Muslim untuk menghadapi situasi ini. Prabowo pun meminta agar negara-negara Muslim bersatu tanpa perselisihan. And I say they do not care about our voice. Human rights is not for Muslim people. This is the reality. This is very sad. Let us do what we can, but let us face reality and let us be honest with ourselves. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.